Ndi mwachiko bakitimira makerenda balega fwa walobulubi ngopete bagwagi wali kugumya titinda kufwa singa tubane data baninterera tatan nesubira okukola kukwebi ebintu ebirungi mumaiso gange ayalwakula obuyambi kintu sisoko bati malega fwa why media Why media, your best YouTube channel. Why media. Chabe chokolo kubanga alikuwa why media. Chituza mwamani. That's why yakabakali kusubscribe to go ahead and subscribe, like and share our videos. Ndiya zidi olisigira. Ona kulwa lero ntambulire mu district ye Kamuli. Ngandiye mu bitundu ebewa nkole abaidiyo baminchaire ko kwa mukairono olufero lokuulira nti ali mu mbeera mbi hayazira buyambi awo masulaina yalwala ekirwaire kitali kya bulido akantu ka ido tinsalo kuitama kyatanyiko kuzimba wendo gera wano ekintu kyaya kyayenga aita malina lyavunda livaamu amasira ekutu ina yayenge vaamu amasira tichikomya no kiri kutambula mpola kitaniso n'okuli eriso yali kuvaamu amasira batukobere amazi ba myaka 10 obere yalanga otuka ganobo nensoweranga nediriwo kiraga ngembera omukere yalimu tinungi so bankobere na account ndakujayo kutuwaye ko kono omukere atukobere kizibu kino kyatandika kitya tomano obu oli awo sobola okubeyo waba nengeri yamba muko omukere awuma okuterera yena yeyagale kunga abakyala abandi bakube ndiya zidi olisigira abakali kusubscribinga please go ahead and subscribe, like and share our videos omukere bikuluma mamelo tusabala kwagala mamelo ekiro kikwenda kumalawo nakomalawo soka kikoleke muku olumelo tusabala kulya amaino chagaita amaino okay tujye mpala mami obulele bono boida butya ndanga ensalo abene bizimba ngama no muyigota mamiro bino niwana chaida kityo banko bati kituka nolongosebwa naja wedenda mwinene bakesala tujye mpala mami olubona malwa mwaka mlala mami mpala chayi tabana mami mpala chayi rawo omukaire tujye mpala ojabi tukobera bena byona chaida ngansalo katandikwa kusiwirira benga tekisiwa atanga te waluma wabula kyakulanga bukule kyakulanga so wekaida ngansalo wajja kuwa wasokerawa genja aye chifwana ne bakyenkubira kayunga tutujye mpala mami tujye mpala kayunga yabankubira chifwana mami leka tukali kutuka kayunga tolidinda tukwene mboze ntujitegere ni banange abasobola okutuyamba kuku byenkubuuza biyamba kuku bale okutegeera obulwere buno bulwaire ki waida buti okitegeera bana batubona eriyo n'abasawo nzo obwire mbuku waire paka saawa 3 daabwire ndakubeno neche igulo nja ku kiryagano bakwe baje bagulenga amaido basekule tulye so ikaikana tuogere mpola uli mami ati ngali ambaire mu mbere wana kukubaina nga bayali mukabe chifache sana ndo zamazega nakasabala kayo kwaniriza ngenda guma bono tusewandi tukubonanga kuona tombonanga ko so ntinda kuona okay kali tuanze kutokobera ekiro ile kino kana akasalo okuzimba kamala ibanga kimale katandike okuzimbira irala habere myaka ngeta oba nga kaliwo so wava wajawa idwaire lyasokerwako njali kayunga wajja kayunga bankubiza ekifaananyi so oje kayunga bako abatya sindika jenja mwinene so oje idinda bakirongosa tuwajire byaliyo bakisala kali bakisala naira waka
basalawa kuba ndibona ekutu aitama neriso basalawa basala kuitama wano nani wano diri wano basalawa basaba ne banyabo kamera eno njitayire kuwala olokuba nti omukaire ekintu kino ekirole engeri ekirimu kirimu mbeera mbi tukisobola kusanusa eyo kukibona yavunda ekintu kyavunda paka ere munda era obuleera nga masira nansowera kivubona toli kumubula bulungi musembeza wala oba oli osobola okufuna embozi ye so oja idinda basala bakutulako kwa kanyama awobe naira wakawa laganga wawonye lufanyuma mwaka mulala kitu nukai kyagugumuka kyairawo kaira basala nga bali kulongosa bulongose olulwaliro abazungu nabalongosa bakyala bwomu mwidinda bampa makerenda gaibwe namira nawona kaye okuvaawo kaira kyagugumuka kawo kyatandikanga kwenga kyene ng'ery'envu kyayabikanga kyene so wekiramu kati wano bantwala nini eno ekyabibwa ebudondo aye bansalira akanyama ati tubone ekirwaliro kino bakirimu kansa bankoba ati muzira nankoba ye muzira ekinuma kiki ati mama ife tutubwene bulwaire tukukobe bukobe tubulimu nga tutububwene akaba bana ati oli mulamu nti omulamu afaanana ati ati fe kyatukukobye nekyo so muna wekiva wano kuitama kyatandika ogema kutu oba kyatandika kulisa niba neriso liri kuzibawo wadde eriiso ni wano mwaka ogwo butikirija mu myaka ebiri wano weriiso wano ni wano ate kirinja mu myaka ebiri ekintu kyo kikubuzizaako kitya emirembe obulaire buno tyetegeera kuba omutwe gunuma era amala kumera ku penado nana asobola okwogerayo obonera ali kulumwa zena bwensaatuuka bweningo dino okutambula tusobola beda kintu kyona kyona mpozi nga muntu akimpaire oba kantu kukumamira okupumba omuuka guno tusobola kumamuliro nti oba nfumbe ndye ng'omuntu tanambya n'abakyayi mufalasika libona amasira buli kesera gali kwidda okinigamuku ntaako obuudi obusu nakiniga n'obwire maadi gasula mufalasika niga mirundi eng'esatu oba ena ne bwakya amaadi gasula mufalasika ng'akweniga bwire nga guli rumaino obwire weniga emirundi emeka esatu ekikayo totenduka ezira nsula ndi aime ati nkola nti etuuda wokola oti oli wantu waluma kale ndi amabuti ame mananga videmi amira kupenda do waikaika nani wakola ki waongera kwa kasera busera kasera lugezi lukalanga kai wakola ki ngakai gusuola ku utoba kulamba ila kuluyikyo luno tirwayiwirira luno lwanda lubabukirira luno aye ndi obozira kyakola wankoba ndingalamirire nkyuke nti amasira gakulukuta paka wa eno wanakoti okyukoti ogabulanga gali kulukuta kai wakola ki wakyuka otikikugemye tokasobola kwogera bulungi buti oteeza amazi okuba n'abantu kyagagaita angatayingira bibaba tokasobola kwasoma bulungi yazira ntwalire omwaka mulamba tyasama be yakamere mala bafunya katoka ako mala kukatoga bana mwana myezi mukaga goli kulisa nasonse kadagano bana ante nasonse kagano ero luira kiyenda kuida musayi nabivuwako bise kunwa kyayoyo aba ko bantu kuweza bwaki ndala luyo kalule ironka ayo kantu nukuli amere kwibuta abya nabivuwako mama wagezako nebyekirugavu kalicha kalicha abo bampa kuona ja ku muntu mulala oyo amazimu gwali gwa ku mutwe yakati ebintu byawaimwe muje mubitereze yankala ati musenge enkoko gulo mugaire nagulo mugaire ati bakusengereko ayi byona bantu bantolya na byenande mwaka mulamba
nze nabivuako nti omwaka mulamba tiri kutererako bweti mpagano nabivuako nebyo nada natandika okwerera nti tiri kuba nakundawulo kanange butyo baawo otya bana b'emisingi bajja nab'ebikaali batema agemisa yakugulirako akantu lusi omukaire oyo yakuwaako kakuwaako anza mwene ng'omuntu nzira omwana yandindabirire yena iba yafwa omugalanga omukulu yaleka abaana batano era ninze ndi nabo ate omusaada wo omusaada yena yanfuukafuukaku ategerekeka ampa buyambe yakoba abaana bebakulabirire aye abaana nabo abazira mirimu tibasoma nga muntu tafunye mulimu ajja kubaawo otya ofuna odubire ku muntu emale wafuna kyolya nga tagire kudubira ku muntu lwebakandula bikaali omusaada yakobanga ati mu bulungi ne mu bubi lwaki mu bubi akulumuka naze natidi kyantuukaku oba bwe nakyukakyuka nti kyovwa ntya tidi basaada nga balimba mukaire basaada nga balimba bali muntu nandowooza de mu bulungi ne mu bubi buti mu bubi yakusuulawo oliko abaana bameka abaana bali 8 babaana musaada oba abandi oliko kunabo abandi ninabo waka so omaze ibanga kinga oli wano wakwama waka myaka nga 3 kwena kikyo planinga oba olindira kiiraku kayo butimpagano ndi mukosefu sobola beda kadomo sobola beda kikono butimba nje planinga kai kubyo bulamu bwo ozawo ko boti nenda ko yongera ko kujako kuwano ala muntu wanfunanga mako nako bati nkutwale nti muntu ale kubanka yendo bulamu ngoza no butwa ana kantitirinwa ntitirinwa ala katamfuda buyame kati wano babantu ala wano ganzenja kuba bulamu nkabwenda mpulira nga mbwenda okay weba yatuboneyo nga yandiyenza okuyamba bandi kuyambye batya kaba tansuuliza kona era amusanukira kuba bangemyeku nsobola okufuna ikerenda oba okukoba ati nkutwale ku mukadwaliro wano mwantwale bansobola okundabirira okundidanda bakusinga bwemba wano waka okali kwa Wai Media ndi yazidi osigira ndino mukaire Sulaina yalwala ekizibu ekitategerekeka kaidange ensalo wabula kyazimba owulira binaita malyavunda kyali anekutu kitandise n'okulya amaiso era nga takabona bulungi ekyembi ekiriwo kiri nti kitandise okugemana n'omunwa embadde tasobola kwasama bulungi kyasamira era nabuti ekikado tasobola kulya ezira abafakedo oyo tusokuguna bonera oba nkembo naguguna bugune nti mena asobola okulya tusobola kwogera nga n'owulira aye tusobola kwasama etida tusobola kwasama tusobola kyukaku yabe oyenda kukyuka oyiwirire oyenda kulingawa kyukaku bwanti kale kyuka mpola mpola kale kawe nkobaire nti omukaire ava jase masira ngabona ava masira ngabona era nga ekintu kiva mu muko gutali mulungi mubi kimuleetera taabu oba oliawo n'abantu baba nabo kuba kiva mu muko ati mulungi ensowera nga wakobera ati buli kiseera balina kuniga amasira ndiwa nayo libona amasira gali kutoona butyo n'obulamu so omukaire ali wano bira byonna akoba mbubake bira muzira kansa tutuli kimuluma aizeni waliwo isuubi
mukaire ono wafuna obuyambo obuli awo okujjako kwemulago nibabona kikyene kyene kyulu mukaire nze kyemulago kino ndi kukyesiramuko emulago neidwaliro erisinga yumani mu Uganda ojjako kwemulago bamba wanfunanga mako ndi mwikiriza ndi oti mamenvu gabataire mu kibo baba doti wano tuba tukute ngazena mwikiriza wontwala wona nzira mwana muto nti mwana ayonka kale nze wonko boti wano ndi wala niwe ndikigere chaino machini na mchamberi so tukobere ku kobulere bono akasokobulere bukuluma kicho subibwa mu bulamu twani tukobere singa tibulere bono nandebere nga nkola kino baire nalinga ndi muntu wambago kulima ngandi mulimi ranga nkungula ebintu byange byambesawo okulya ng'emmere ngatigula esaawa eno ngatifunye ansuumirira kulya nzira kw'abantu kulya kukuno kuba batinatemala tekasobola kw'abantu naduba mu bantu abo wemweri yalwala ku kirwere kino nzira gwe nabonako aba famire yo nzira gwe nabonako ezira mu ba famire yimu nzira gwe nabonako nti kintu kino kimugemi kiti buli lwotenduka nga olumbe luli ku mulimu numbomu biki ebikwidira ebirowoozo ebikwidira mu bwongo bwo nga nambaire olw'obulumi nali tesuubira kuno abutwaye kindi bwakikoba kitimira makerenda balegafa nfwewa olw'obulumi ngomutima gwange wali kugumya titinda kufa singa ntibandinata baninterera nesuubira okukola kukwa ebintu ebirungi mu maiso gange aye olwakula obuyambi kintu sisokuba ti malegafa kusabira kitabaawo munange abaana bakakwenda mami sogaako bati okubona abanati kufa oli wano oli mu mbeera mbi kaye eri yaba kusinga okuba obubi iwe okaabonabonaku kubyamu ekifaani muzibe nga tasobola kujja mu senta tedi kyebali kumuwa bali kumuga butwa tedi kyebali kumuwa bali kumuga mazzi aye era abaawo sobuli wowanga aleba nekyogasa mu mbeera eyo era abaana bo kinene nekyobagasa so ekyo kitakwidiranga mu bwongo obuwa olibanga okosisa abaana bo mu mbeera yona yona gyolimu oli wa mugasa eri famire yo so ekyo kikuvuemu kusabanga busabe Katonda byona byona bino babitaawo naidi lwaki tebya Katonda nze Katonda yankola ntambulira mu isubi ndi busobola okuwona kunkyo waterera kuba tubwalina kubangi nga wali tomusuubira eyo n'abantu abandi yentambulira nga balina ebizibu ebisinga ku n'ebibyo awawona kunkyo nasala neyaterera yali omwana oyo yali nga yazimba mu maiso nga yazimba agantu mu maiso ati abajja bamulongosa emulago busana yera yatandika n'okusoma so awali Katonda kazira kutya kale sabe mbera tinungi abaana bokusoma butiki basoma bakwama wazala bagala bameka n'abalenzi bameka bawala bali basatu wagabaku aba balenzi bakukyalo ba mami wagabaku oba badosa balina banga ati mama omulwaire tugolole bugolole tufumbe batwala tibatuletera ku sukaali bajanga bujja tubasabire bakole baida kuira batuletere ku sukaali bakweza kubukerenda era tubasabire baida bale muletera ku mami batuletere ku sukaali ne kubukerenda bona muntu yakukuliza omwana ali kuzalira abaana nagedya ekika bakuletera ku sukaali niwe bakuta muntu wano asiima
kale oliko wa media banange mami embeera tinungi ekimbe kyaidaayi kyamala ku emirembe yayena yavunda obwe yalanga eno yayona kiwuna kivaamu amasira kyenze kamera kusembera kumpi kuba olwe kisobola obutakubonekera bulungi yayembera netyo bweri mama ali wano yakwama omusaadde yandimuyambye yamusuulawo abasaadde bendabanirira mama olwafuna akamogo omusaadde yakoba ati twayawukana kaita olina abaana so osobola okuba eyo osobola okuyambako omukaire ono n'obuyambi bwona eidagala emmere byona eno mulya biki awuma mulya bwita bando mulya bwita nakina bufulu omena nsobola okanana nze ndikasobola bwetikumbera yoli mukikyo olya obwita buti obukola otya nvuluga ya maido walya mpolampola nze kangole tubona ebinaaba wenaba nga nfunyeku ko omuntu asobola okutuyambako okubeera byona ndakukobera owulire eyayo embeera tinungi munange bali tubasaba wendogera nimwe nti muyamba omukaire musaba tategeera mbeera yali kubita munzaye ali wayo ninze ali kitegeera mbeera tinungi era mukaire anewunisa obona asobola okwogera kukumbera yendi kumubona nga yena yavunda eno yona kintu kyaja paka mundere kivaga amasira tonda w'amaanyi so mukaire nekyo nze kangolole bwebaye ngeriyo obuyambe bwabwe nabanga nfunyeku kumbana ifa beeyo ndakukobera owulire kaita nkuba isimu ninka nti ninze owebesedde mu bikaado toloba kungema kale kaita nkuba ntya taako ekyo mu bikaado kale bana nekyo aye nga mukaire twenda ku buyambi eidagala obwidandabyo oba oli awo ajeeku emulago babone mukaire ayikuvunda nga abona obulamu buli kujja nga abona obulamu bujja nga abona ono obulamu obwensi kale nze kangolole kanvuye kamuli owimwe eno yona walaino ojja kwekamuli mu tawuni mbeta mbubite na basi atabitanga mukwiranga enkesobolayo biti emyaka engeri yebulumime nabane mubataka banemereza titwala kintu kyona bampumuza lwekirwaire kyenda tusobola kukoba nti ntambule njala akamunguluzange mu mutwe nakandi kujja kusala tusobola banemereza bansondera mukinanka bandetera wano abasiramu obuyambi bwange bwebasaire bankuwa kasukaliko aza mwana okutambula okujja nti kamunguluza kati bakati bada kubanda kalemba bwaba nontu waka maze ku byewongolo mukaire kale kankusabire